Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achir tu silian sang puya Sarkar lai puile rammu MNF ten indemna thathlung anzi ani champha voi somthum pasari na chu Mizoram puma hlim takalomani Home Minister Pulal Chamlin chuan Uniform Civil Code UCC hi India rama man ni ma sela Mizoram a chuan assembly na pompui lo chuan man ve the ani lawati Prime Minister Narendra Modi chuan policy thale education lama thathlung na thatak tak awangin Indian University te chuan khovel hriat an hlo chho me kati Mexico kholum tu ka wangin ka ni liam ta chungin mi za ai tlem lawan thi to Sarkar lai puile ramu mek MNF 10 indemna thlung anzi ani champha voi somthum pasirina chu Mizoram puma hlim takalom ani kum sang kha go samru poruk mars ni khata tangin MNF 10 India rama tanga in na chuaka zalena an sula wangin Mizoram churam boi lo ni ta a mi puin na men lovin an tura tam takin nun an chana pong sol tok le lungina khung mi tam takan am boka Mizoram khotam tak chu soi khomin protected and progressive village PPV puan ani a khokhom hian Mizoram soi danglam sa hle a Mizo thingtlang khon nun na ti che fai de but ani mai ani bera ko ushanin remna khan theina na sa takin ma an la a political party te point remna le mon na chu in thandona ma the bera an manga zirlai polten na sa takin an nor boka mi pui au na an sa tak nuwa juni samthum sangkha go samle paruk jan khan sarkar lai pui MNF le Mizoram Youth Sarkar ai te chuam Mizo indemna thathlung hi Delhi anziak ta ani Sarkar lai pui ai in Union Home Secretary RD Pradhan chuan indemna thathlunga hian minga ziaka MNF President Pulal Dengana ziaka Mizoram Sarkar ai in khati laya Chief Secretary Pulal Khamana minga ziak boka he indemna zi ani nu hian MNF te chu ram hnoi tangalo chuakin anral thuam ten tunga tun thleng hian Mizoram chu Indiaram State ral mong berjinga chhir aloni ta ani Chief Minister Puzoram thang chuan ram then omle state then omten an nei velo Mizoram in an nei chu remna tlon tlingani ati voin remna ni voi somthum pasirina champha wanapa hola lomna he thui sein Puzoram thanga chuan state dangtele ram dangtela ka Mizoram chung nunna omlowati a masona konga state thang dong big tak nilo ma se ram then omle state then omten an nei velo Mizoram in an nei chu remna tlon tlingani ati a Chief Minister chuan Mizoram remna chu ram dangte point an ot atia thenom ramten Mizoram remna nei dan otin malak pui a hial an som ti soin India marchak ram boi tele thenom ramten Mizoram remna zaran zo theinan Mizo namte tandrula poimot ya soibok ani Puzoram thanga chuan Mizoram chu marchakil khor tak omni ma se thenom rama harsan tok mek te tan khamona hmunani atia kumsang ni somni atangin Myanmar tan tam tak lo lutin sahim na atan an mangti soin Bangladesh boina wangalo lut anam bokati a tun hnaya Manipur atangin sahim na zongin mitam tak lo lut tenen Mizoram chu mitam tak tan thamong taka anom theina hmun ani ti asoya Chief Minister chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh nen NBK na Greater Mizoram chungchang an soyati a MNF din tu masa ten kumsang kha go samruk pakhat malam daya an tu thlung kalpui chu Mizo na thak zong in sui khomna rore na pakhat noya omani ati a tun hnai thil ti thar ani lo tin a hril ti asoi ani remna ni hi district sanga po manani a Deputy Chief Minister Puton no chan khozola hun mangin mi puite chu remna ni chu baibukin remna ni chu zoro mi puite tho chuwa zoro mi puite ta na siam ani awangin kan zawaya kan ta ani ati lungle chon SPC Vice Chairman Pulo Momo to chong chon remna le mon awangin Mizoram in masona tam tak kan ne thei hi kan wani tak zetani ti soim hem mon na kan nei vongnung zel tur hian mitin ten mo phuna sang tak kan nei thobani ati Siha chuan remna ni lomnas government Saiha College Siha seminar hola manani a pulam hun sang hamte borsa pin lomna thu sen remna hlut zeta langin district mi puite chu vongnung reng turin acha ani champha ya chuan minister puti zelon thlunga chuan remna chu tu ta big ma nilo remna du tu zo fa zong zong te ta ani thu sen thang thar ten ramle nam hmanga na thinlung an pu chu munom ati thu soi kolasi pa chuan minister pukelarin lena chuan remna le mon na CM tur MNF ko shana tlom ngai pol malak na te ta langin Mizoram hun sang sanga torna le harsana na stak athen thu sen ramna le mon na chu hluthiama tul thu soi ani serchi pa chuan minister pulrin am hovin manani a pulrin am chuan remna awangin masona sang kan pu chho zela kan ram nge po international highway in apal tlang dona hetiang masona lo om chho zela ka kan ram le nam humim na tur om chun chu nama chiang le har nationalism thinung chau hi ani ati longka chuan deputy speaker Pues biak zawa hovin manani a Mizoram zalen na tanan hlan tu namsi paite chi baibukin martar chungte torpuina deputy speaker hina hlana
kan ramin tundin huna thlen the nana zelen atana beina kha melum poimo takani ati mami ta chon assembly speaker pularin lena salovin man puin remna le mona omlo chuan mason na om theilawani ti chu hruai tuma satiril ruani awangin mizoramin remna le mona amu the nan the to panu chua ramlen hamtana pasal tha martar te kan thei ngilova kan threngin zana che bai kan bukani ati Home Minister pulal chamlen chuan Uniform Civil Code UCC hi India rama man ni ma sela Mizorama chuan assembly in apom puilo chuan man ve the ani lawati voina ke tum khwa remna ni lomna in khoma he thui sen pulal chamlen chuan remna zi ani khan India constitution articles athum samseri pakhatna jina tel ani thuta langin he bungle chang hian mizo namle sa khwa damna tur thui tak ashil lati a no pui pasal neile rolo dan tur chungchanga Uniform Civil Code UCC manani po in Mizoram bi ka chuan Mizoram Legislative Assembly in apom pui le phalna tel lovin UCC chu man ngot theni lova remna zi lai articles athum samseri pakhat jina India constitution tel tur the top chuwa mala tu te an fak omin an nga san om le ani ati Home Minister to Mizoram Sarkar MNF le India Sarkar in remna pi sakot juni samthum kumsa khas ko samre paruka an zia tang khan Mizoram boina len thamsoi tur atamlo le ani ati a Bru National Liberation Front BNLF le Mar People Convention HPC nen po remna tlon tling le thatak ne ni a voina chuan Mizoram chu India Rama State ral mong berni in remna le mona konga Mizoram chu state dangte o ber aloni hialani ati Home Minister to Mizoram chen oma remna le mona omlo wangin mitam takin in le lo nun na hlutak an chan me ka hei hian remna hlut zia atilang chiang hle ti a zona thak an sa himna songa Mizoram lo thleng te chom dol chu mizo te ti mak mo ani ti soim thei top chu lo chom dol zel turin zormi puite nge na zona thak har sina tok mek ten remna le mona tlon tlingan nei thena tura tong trai fo turimi puite cha ani Special Judge Prevention of Corruption Act PST Serin chana chuan ahminga Instagram account lem siama poisa khon na atana lo mang anoma wangin Cybercrime Police Station at tun nai khan complaint the lut thudon danin ahminga Instagram account siam hangin mitam takne na poisa khon om thu hi achian nai pakhatin Special Judge Shila hemi thuwa hriat vele hian Cybercrime Police Station FIR the luta a police ten chui zuin he account lem po hian ti top sak ngala heti chung hian misol ten kong danga let an sole thei awangin film khur turin mi puyang na PST Serin chana chuan eru mangte PST Serin chana hi eru mangte na taka remngam judge kan tlemte jengami ani awangin mi pui hriat le ngai san lo tak ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan policy thale education nama thuthukna thatak tak awangin Indian University te chuan khovel hriat an hno chho me kati voina Delhi University kumzatin lomna khana huna he thui sen pumadi chuan Delhi University hnuai hian college pathum chu omlai oma tuna ero chuan college somko chuangnam to ani ati Prime Minister chuan Amrit Mahotsav lomlai Delhi University kumzatlin na anlom the chu lomamati thua soya Delhi University chu university mai nilovin thil tha thlen tura be pui thangna movement ani ati bok Union Education Minister Dharmendra Pradhan point Hussein kumzakal da sung khan Delhi University chuan mitha tak tak a cher chhokati a pumodia ka chuna hnoya sarkar cha National Education Policy tharpo akal pui me ka DU point New Education Policy until hotling thei chu rope ti thua soi ani Akashvani Director General Dr Vasudha Gupta chuan Akashvani churam chunga radio manga thule hla the dar konga asul su tuani ati hewang hiam mi puite point anchunga rinna an khan sa a antan mo phurna po asang le ani ati voina Uttar Pradesh sa Varanasi nikhat o Akashvani North Zone noya head pathum te program regional news unit le sales of Akashvani te tana conference a het hui soya pi guptai chuan Akashvani chon hunhar sa le khir ta kara po mun hla le kil khora te thule hla a the dar thina ti a Akashvani no department sang te po insang mara lungrol taka thoklang turina cha ani Mexico wa kholum to ko wangin ka nilem ta chungin mi za atlem lo thi to a ramsung hun than khata chon kholum zong ten hi Celsius degree somnga te kai thuaka health ministry chu mithi te kholum lu tuk taksana tor zolo heat stroke awanga thian ni thu soin then kha chu taksa tuita cham dehydration awang te thi anni karthum don hetenga kholum lu tuk awang hian kol phethalama po har sanna athleng me ka sarkar point mun then khata chon zilai te chol tira mitam takin har sanna an tok mek ani Chanchinthar serti topna na tlang pui sarkar lai puile rammu MNF 10 indemna thung anji ani champha voi chomthum paseri na chu Mizoram puma hlim takalom ani Home Minister Pulal Chamlen chon Uniform Civil Code UCC India rama man nima sela
Mizoram chuan assembly na pompui lo chuan man ve the ni lawati Prime Minister Narendra Modi chuan policy trial education lama thuthlung na that tak awangin Indian University te chuan khovel hriat an hno chho me kati Mexico a khulum tu ko wangin ka ni lem chungin mi za ai tlem lo an thi to chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani